nkrofo bi ho me yo yedum sa nkrofo no so munni mmoa bi okbeboa nti wanhwe okasa ya na panyin na ne koba no obedi nate bra pani light ya wo so ye sanka ye pe na wo so ato ye nso so ye ne bibia wa ha bia light na to so ti se nyankopon hyire wo bi na wadum pempensuo bi na wo so wo kotapo bia nkwan ya obefa so kelvin boy ne wo hia guy no okita talent nyankopon ya de ehyira no na ne neba bi no ohu se na obesi atoto ne ye okọ radio so a me mane na dwene ye ne se trending to obeka bibia tia. Hello, once again, welcome to another exciting video. Ewo Poleeno Multimedia. Midiane Armstrong Poleeno ade. And all huma imu asasa. Mianya guest back on akan ho. Before Krebe introducing no mama bona bako sem kakra. Yeah, celeb some more Ghana. E fando do na wache American visa. Amo. Bro guesting. You want to call Poleeno Multimedia. Is it currency? Papa. Oh, international. Papa. Oh, one day born, one day die. Liki. Right. And your man koso. Ah, menada. Is your man koso sana was here betina. Oh, bra. So nutia. Yes, I did china yanti as fufra ichi. Ti ade chi ade sembia na semna bonene papa yina nene. Quick one. Na yes Kelvin boy na omo friend say o me gracie program na nye kama say na da nkofo ye no me event and no me invite celebs. That's right. Ti we na o posti picture no nkofo bi comment say onim odura shama de boys ni besi abono. Em so wan fanya aso. That's that. Nti edani duru ye na okoduru ho no na ye tie say pepepe bi aide e piemu ho. Hey. And then go for say a mountain sa Stonebwoy so say any say Kelvin boy na microphone utupa say omome etian na say me dwen we me na I'm saying the momra na yembubu hu kakra enti broadcast no na we new I say we dey meet na me ana e mo kakra me nim say na omo na omo ho no Minim say I'm koye setup o say so say setup okay because the way I dey no say na ekono because me hu video no okay no shit nose mask no yi nose mask afi dey be hu na nipa na ba ne so attack nti I think say na obi pataba still no kra nipa no wanti ni dey all ba ne so no okay nti I think say no but enye good me bawo na say dey wo kan no person o kire say I say oma hihye ho na oma ya because of trending. Oh, sana wo no who say trend because of trending. Because me name say Kelvin boy aware say attacks are ban. Oh, okay. But me e bin so ana e bin so a obe stroke akra. Baby all kono there because of first post the picture now post here now. And the balmis. E be boni so be wo mu. But only say because of obi maybe na invite you at least also be expect say be a security be on who throw by who throw that or expected that say they buy no okay but o sha awe you sure dey planning be wo baby oh planning dey we see how to meet you okay because you see how no crowd ba say Stonebwoy former you see and almost release press conference no names are okay to see and to who say nanka omo confirm here say be a woman as this year na be abetini be wa say okay and but omo dey aba say no any okay na why na dey info ne buy say Stonebwoy former bodyguard na be bisa because we there and then social media because Kelvin boy me who's a Kelvin boy can be say ana black city so me who's ana black city crowd there no crampo there me say fans for no so no omo nim nipa yeah because nipa ni no mo boni okay papa international na I say me also say now yes say odwan wan kodwa na homako okay so what that say Quappiah F say Stonebwoy ono ane ba no wa asem na bia wantimi amona fancy for kwakombo no ana case na but on the more serious note no
die si ye ne die no kwase me hu ye ne die entwa yie kura okay esan say kelvin boy no brand bi e na frɛ no so me perform wo ho okay na camp bi fans omotimi atoa no ho ene ne beko okay ode susu ampa se bibi esi ho e na to yere nkyem bi ebaaye e na sebi yen kase saa emra e no sebi obi ho kan ya na so obi to ya den ye beka okay ye be hold saa brand no responsible what must say it saa ni ma se ne de enye mom ye hwe ne ye den ye ntwa so esan se Stonebwoy no ne brand no ono so ye company ono ne brand no eso okay eno no ntna ho emo obi mese ne brand okay it no obi kasa against na wotimi ba out ana nkofo bitimi ba house e be defend no okay into omutu so obi so brand na eso mko ya ade a enye okay ewo ho ema no so kokọ se na dwa affect nadwuma eba ne saade a ne ntwa yie kura so ni kelvin boy ewo asem a Ghana ha emra wa ha okay mbetima ko court na makoka okay we nyen tokwa gidi Ghana ha yempe violence Epe beef by the fiscal. Beef viper one we can the na satawale ye. Onim se wo the bibi ba outer. No akoka. Na we ye no the aba na amanfo di akire. Ani bi ne ahwehwe. Na ese eko. So what I say. Na afutuo nso na me de be mom. Afutuo a me de mom ne se. Ye hwe industry ne mu a kamia ese so bia fa akra se otetena na afi no akra no abenyini anya wae pompous na afi no nipa na ono no so ne nsa se oboa no na opese obren onu momase na so wiase yemfa sa enante denti na meka sa yen ko ye chikakra na yen hwa de enya analysis bi na yen hwa de yen hwa sa akode the strong man eba omu wo a wotimi se omu tu kwan ni ade strong man sack nie ni ade ni mu ekoyie ehu de ba ye omu ntem etete ene ba Stonebwoy ene Kelvin omu so nsensem kakra akra saa na omu so entem tete ye ogidi brand family anche ena pa ni militant anko omu de omu asan bond say shatter there for life nenso no fofia ntwata ibehu no omu FM station ye to be man shatawale shatter say mama dollars was it dollars ben na the mama o mama saying na za ha u bi sam so mama saying and ye twan me ba e be je me ka ampa no kwaje ne ka ojina wa no kwaje ne ka enti na say de o kan de o pese o kire na me kai si so say enti no upcoming for no big artist na form show mo atete omo ama omo so nya baabi agina no ena omo na ye problem na say mpanyfo ne ena ye problem asemna ese hwan ena ye problem okay na seven product mpanyfo say sa abofra to ho na panyi to ho na panyi ni yimframa e de sha abofra no okay ena de assist no nso no be ma upcoming for artist bi no ma bre because obi person obo a wo be dwe hu mienu echina nko be fufu abe ena enye easy say artist be boa no yonko artist ya fa ntu yetirim sa it is say obi nyankopon ahira no wadu pempen so wadu pick bia no so wonsa apejawa e so the maximum respect emano e the man because obi always si akonko akokire nkwa no ya fa ni si akonko enkochire wu okay ena sebi konfo boni a watena yarefo ho ama konfo papa abesa ne yare no yenyini mu okay
onka hu ni say ne brand na wa set up a Onyankopon hira na aye kese no oso wo nsanti eduwura baby anka wo untimi ewura odi wo wura ho amanya opportunity wode wafa ha odi wo wura ha nti ebia wo be feel say wonya links na nipa ni kura ni nyina nti no obetimi asore etia na obua. Okay. Na sese de wo kan no o kan sem bebre say the moment obi be so mu edwadru baby na wo so kan. O so bro ho ase. Me nwa bro ho ase. Na de se nipa na se. What you say? Na wo on tete na if ye gba na say wo de watete wa na wo hu say ebia yes no. Adoso wo sua nyema ehu ewie o pese o te ho a eya so wie kwa kasa. Eye kasa. Oni nipa ne ntena se. Oh boss, say ni. O ye nipa, me gidi yeso obeto ase. Na wo pese wan kasa wo fanu we na de allegation ene ntokwa bi e de ba game no mu dia wan hwe de nyamnyam amoa wa wontimi enko wanim enu bebia wo pese wo nu no. I'm telling you, amoa wa wontimi enko wanim kodru bebia wo pese wo kodru no. That's right. Augustine, and some way no me dey battlefield because mona moye akwantusema ya artist ne celebrity. Nti edru emre bi say ya say bi asa akode afa strong man. No person odi ni two kwan. Me nka asa akode dey but me dey emfa to ho. No person odi strong man two kwan. No ba wona asesa na. Sa no documents a mu yusu nyina ebe nipa ne din ana sa mo de sa akode no cover nipa. Say invitation about there buy in the name of the brand. Okay. You know, ebia okwakobo show bia. Nti okwakobo show bi there your friend and I say ebia sakode ankasa na ekobo a. And the name Edba sakode. And that sakode no ebia other artists and I say other we audio mutu kwan. Ebia DJ, the manager, the way ni nyina but main person there. Yeah, the the main artist and okay. Na say obehye nipa na se a enye nipa no kra enimonyam bia visa ho be ye wodin. You know they sure, I know they sure. No they ampa. Say no na money ye easy den ma. And nipa no so say also ugina so me bisa question we based on say ebia enemaba okay or say me pay visa. Na me buy no ebia ohwe me process mo say enye Quappiah two kwan Quappiah ewudin ma me fa won hye Quappiah edin na sene de nefa ko na bi ade ma hye Quappiah edin na metimi ayeden eko na me call ye na me buy no because e bia ya stamp ba ko ma minti no e bia me ko apply for country before for bia ye de be ma me because ye won say me experience enti me call e bia ma call UK ma call ha ba na afi ma be sori agina Quappiah kon so say onye hwe ma me. No na you see no there esa man nipa no kra disappoint me because true or no ana why dey what you kind because ebi mu artist maybe to me but to me cause ono nye enyom na dey dey too kind okay ebi so be now most of them because of music and they do to Ghana because young now ma because of main artists for me and they okay the omokoy nti say e bia odrum pempen so ba bi na e say on kai baby na kai ba bia o free so now book mu e hwe enyewe book enye say but because of this person nti no betimi edru ha say ya and this o ma minister for okay and this one money didn't way out say so in bia be sure say the way be na on betimi asan gives and every say man come betimi na penyo ni bi apart from a control na omutu no omunye opportunities bebre okay odopa yenhwe ye TV so artists na omwetimi omwankasa etimi abo mo ho atwa music video ade enwoma aba ahoto no egu TV so de hwe foresight obo nwo mo bebre nanso no onam hakra obi ehu no enwoma awaboka aye ni nyina no obi ehu no kra nanso omo a top artist na form no a sabi omudidi omochi no omoye bibi kutuwa bia do whole Ghana do whole Africa do whole world obiate
no san to nyum bi de kra de na ese asɛ kra wo de ya underground for no mo ncheke omo nan foforo na na omo no omo wo ho no okay na de omo hwe ade na omo ncheke mpempenso asese no omo de omo ho ball top stars no baby omo aduru ayo omo ncheke sa na ema ni nyina opportunities amonya nti se wo ni panyin ni nya asem a e wo so hu kwan a befa so a one ne beka okay bra panyin what in command tia na so kra so kai baby of wo se wo kai se wa boa me uko gina baby opon se ebia wanya hwe ana so one na nya ntawantawa wakono bra panyin ne din de ne nase de also the man so the man wo de man a ebeye den enye enti wo talent so me ye sure say na nkofo bebre ne mmadi nsida kwa na brew me ye sure say nkofo bebre no upcoming no mo feel say if you senior na de member that's right or limelight or game nim that and or the member that's right but the member no e be along the line me make a program or theater me be the treatment no the man no me feel say e be ombumi ana bibisa oh you get it enti along the line no say me so nyame ye madoma na e be ka say oh kwasi or the kwasi pe nyinche yeah enti the moment anyame madoma me so eni be start say ba me ma ka say woni far away na okra me no na ma everything na Ibra kan say kasa okay they be a Kofi Kenata there me be greatest fan okay wa hwe time no high grade in okra time o tin why team move but still high grade or boy or appreciate you one Samini enya case a anka Samini fans fu yin ano no to Samini fans fu yin ado no o nse penfo no omu kita mileage as what must say omo fans base no eso it is so to fan strategy now we dey o tap bi what must say you see na penfo so yan komra ni nyina no omo dodo omo ho se wo yo omo se bia Stonebwoy o buke kasi ya che no Shatawale so fans of no so mpe wa ase okay kasi o ma ho so yes o ma ho so nkrofo bi ho me yo sa nkrofo no so muni mmoa bi okbe boa okay it wan hwe o kasa ya na panyin na ne koba no ubedi natem bra pani light ya wo so yi sanka ye pe na wo so ato yensu so ye ne bibia wa ha bia light na atos tisi nyankopon hire wo bi na wadum pempensuo bi na wo so wo kotapo bia nkwan ya befa so ni nipa na nante okay so what must say Matias pia asem we de emodu yi na ese nkofo bebre so etne omon sa Stonebwoy is a Stonebwoy mo na ye na Stonebwoy so e de press release abase omonim ho hwe yeah but nkofo videos omo ye person kire say yeah even Stonebwoy a onim ho hwe no the love nkofo ma Stonebwoy no entina omkoye sa that's Kelvin boy that's nti eba ne sa so a it was a Stonebwoy patch and I was a Stonebwoy catching the fan say munja no oye show bi o ho a hwe na obi amfa ne nsa ho ka no and no kre no kre say I was a Stonebwoy to me back out ne fans for ebe kasa said yes no eni say esi bi okay esan say so okoto so obi aboje say hye a was sense we dey ho ana so okoto so aboa bi si obi so we na man kan say hey sorry ne so kasi sorry yeso esan say bi ofi ne so a oba wo so also ya artist ni go bi betin di bi edi na ade a ye di wa anya o de na ni say o di obi okay enti we ni enti man so anu a obi so the same thing eden ebedi no ebia na obi so feel Kelvin boy power within the heart now so ko pie mu ba bia no so ye de ye o sai be ye o da na enti obi ane ne fans enkasa no mun kan mi bia down game ne de omu nyina hu hia Kelvin boy ne hu hia guy no okita talent yankopon ya de ehira no na ne niam bi no ohu se na obesi atoto ne yokọ radio so a me mane na dwene nye ne se trending to obeka bibi atia Stonebwoy because maybe the Bible no kraka so obi your opinion na cassette ya na no me ba so okay you understand your kwan bebre abefa so a obetima ya trending but opinion wa boa wato nsu amwanom wa ma ba bia da pen wa to adwane mu adi ne de sebi yen kakasa fi
the enchire no opon de wa ye obia so hu sebi nyansa kakra. Okay. So what must say? Papa. Sabi e was so hu nyansa kakra. Ye na ya wrap up. Bra final words. Oh, the back share company say it's here the need normal day nti eja obia stay safe na protect your we you support your artists, Ghana artists, you support your way. Your man a day, call man a day, ba. And yes, a benya or time, I'm a nipa ba, only Adobe. Obi one the favorite, and Obi so one the best artist. Obi one favorite artist. Obi one is in the favorite here, Stonebwoy. That's right. By the best air Shatawali. That's right. Ha, more than Konyanto, quasi at least or Adobe and some artists, you know. Until you know, come home as nipa ba, you move on. Okay, na America kwan e betimi akoda ben. Is o America na de nyame o ye bebie. Enche yi nyina be ko. Okay. Di obi anya the way ready. All right. Obi anya the passport. We want passport that will be renew. Because you be too man. Do na wu. Is o mu here nipa dom. Papa. International. Many are achia na mui. Okay. So what I say, mommy and straight ya woni ententi ne ho. Both mpanyimfo na omo eboa we no mo nyai emmoa na omo de eboa afoforo no omo nhwe we so because yeso hwe nsuo nchenchen a onum nsuo da. Okay. Na de okonsuo na eboa hina. Okay. Eye den ya de oben wo no na obeye obone. So what I say, bi e ben so na eden etwie. Ti de aba no omo solve problem we nyina na yemfa yie entu yie ne ensan ye omo nyina nka mom ne ensan empeja industry to the world. Ne nya say your artists bi mu omo try so omo pese omo de Ghana edru level bi na nkrofo bi nso try so omo be pull omo down omo call omo attention esande ba down ba na sa emwa mom yemfa koro ye odo ne asundwe enante me de obi bi ase pia wa ha e Poleeno Multimedia pese me nchia obra okay Mr. Bola Samwa. Okay, Nana Samwa. Ogboro ba ko fe. Nana Salinko. Me go Ogboro ba ko fe. Nana Samwa na so me What fa? Okay. Say bia Nana aso me move from no way. Yes. No the bedroom pe say na me say anya Poleeno Multimedia o fans kakra followers kakra no. Once ebia no so no watwi wedi kakra o. So opo bibia no Nana de ontimi yes. So when they respect man. Oh yeah, obe bring the best in you. Yes. Baby me wa me feel say bia me comfortable. No one chọ baka chọ say ade na wo ye ne check animation we need first we need. That's right. Because ebia na o kan say brand no na Mr. Bill. Say if you cry me and visa man cry na say man you want see the crampo a. Who dey chire obi cry na my we say visa. Ama we opportunities bebre. And the trick to bet you about cry no crampo here plus into you understand? I say nyambo trema channel. Presto ya chiao. Respect no was ropa. Yeah. Say na ye ka say. Ya kan no asem na someone dey. Ebi a wadru no. One level is to be ana me de say minya akwan watete me still oda susu me mu a kire me so a me to che no na aha Poleeno Multimedia aha ene edi obesi asem bia ba bra ha ya obenya no straight me kai o se ko Instagram Poleeno_com ne follow na ha ya so subscribe to your channel no Quappiah comedy papa say you are back for good oh young man but you follow me on Instagram Quappiah near QUAPPIH Mr. Mo follow me na Quappiah comedy YouTube Mr. Mo me the comedies the pa na egu mpacho monko na mko like na mo subscribe na mcheck amano to in team travels okay at in team travels yeah nti so person o tu kwan asa yeah, I think that by August grand go for bit start interviews. And see so Ghana now be so too kind there. You sharp ne follow at Intim Travels. Because nipo de celebs in the too kind. Man, man, you had. Aha, I need to be bye bye.